Menteri Rang Ba ka Manipur UN Biren Singh ula ino ka menta kasngi Arsnam hadin balami kajian at apa ding gijat benreu ha ka tega jelah ban penjam ya kajing persya ha kaseng BJP jong ka jelah persya ya kajing log noi lam jong namar ba ka sarkar jong kai kendu ya kajing ma jong kajing persya jong kaseng kongres Menteri Rang Ba ka jelah ula IT kajing ino kam jong sya ulat ka jelah menta ka janmet Kadba ka BJP ka don yu nombar watla kala wengno e kajing kersan da ka National People's Party jong Konrad Sangma kala don kajing ma bagi MLA ki bawat e kajing kalah kajing long noyalam kinjen dalale klem okore ka parti web lada jia ba ka don ka floor test ban lait na kajing ma Menteri Rang Ba ka jela ulah yar syuki haden bo oleh keren berkino yalam using ulale sedelhi menta ka step ha ka ba oleh kendu yu he ka parti JP Nanda bat yau hedu jong ka parti Menteri ka Sarkar Pedang Amit Shah. Da ka bakdeu ya kajing kan at pedang ki jaj benreu ka balajia ubanai jemang arajar arpulai. Ki MLA ki bakat arngut ki lapen borjor ban pen kelai kajing long noyalam. Bat ki don hadu hen rengut ki nong ap ki liatu telong kubor jong kaseng. Dana pedang ki MLA BJP ki balai kendu wat yau Amit Shah da kajing dawa jongki. Da kajing perngam juga kongres ban wanra ya kajing bom syanya syu ya kador bar tauan kaman sedang la syai kasngi ki telong kubor klia turu baka BJP habaken ya kajing job jongka ka election sya kajing dor bar tauan jongka Maharashtra Haryana ba Delhi kam kwa ya kajing kebala ban taplup ya kajing tu khana sain partai ke babah kajing keren persya ya Biren Singh kalanang jur syusyu harin bo uwe ubreu na kajat benreu kuki ulalet sika Supreme Court da kabakano bo Menteri Rang Ba ka jela ula penmi ye kajing kulmar ha kana ka jela kajing ujor jong kalong halor ki audio tip ki ba na pathe ki bala kano ba ki de jong Menteri Rang Ba ka jela